mama muri za 80 muri 70 nakanga dore pa uyu yomeri shabo na pastor Christophe ndagenda ndi kumwe na murumuna baje Mathias n'abandi bahungu tugiye gukora examen kwa Ruganza ni we prefo mashu tugiye kwinjira mashu tugiye kwinjira secondaire dushaka kuyi wabo w'imugabo nzakumubwira ngo naturangira inzira yangisha ahantu hitwaga mu maheta siko nsanga uwo munsi nawe yaravuye mu mirere yaraye mu maheta ati je ndiho naraye no munsi hari mama wacu nashaka goma kurara ati we muze barangirize aturangira turagenda turashika dukora amayigizamu tubahantu birarangira ngo buceshewe nayo tse kwiga abo bandiki barafasha ubusogi nagarutse kwiga umugabo arambwira ati ko wa munsi muri namaze kukurangirizira nja gusenga munsi nimba ari haruguru sinza igiti yagiye kwicara muyo n'uduyo niwo wa mbere wahanuye ibi bintu tubamo arambwira ngo Imana yamubwira ngo uriya muntu agiye kwiga biriya ngo ariko si byazokora atazokora mu kindi gihugu kitari kimwe ati kandi burake babwira ikintu ico gihe iwacu bokubwiye ukavuga ngo yasaze bose no aravuga ngo zogendera mu ndege indege twakumva indege isuma hejuru nuko babwiye ngayo iwacu ndimubwira ngo none n'ahantu hazima havuye abantu bazima ariko hari hagoye ni cyaza bitirukiga ni mucaro gucenda juru neza ndani kucenda juru iwacu no hazima iwacu hari inyuma hirya kucenda juru hirya yaho hirya nywanyi kucenda juru ni mishiha ikefuza ngani iwacu hari hameze niko hari hameze n'ubu niko hameze n'ubu sibabwira ngo none harukundo reka ngubwire rero oya yadabarabara ryarapfuye ntacyo ariko bashaka kwihagararaho ngo none cyaryo bwa wacu niko hameze none arambwira ko Imana yamubwiye noneho kubera ko yavuze muri indege ibindi none aratumvaga sawa ta nico gihe wanashaka narubukora ariko ngo Imana yavuze cyangwa yakoze musanzwe ntabara imyaka 2 na hafi ngo shiki muhira hazo ndi muvuga butumwe twa kaneza Imana y'umujo nta undi muntu mugufi nkawe yarishaga na mama ukeya kaneza arampanurira we yamapresiza apresana mu Burundi azokorera i Burundi kandi azohagira ibikorwa bikomeye kandi uzozuje hino hino ibikorwa ni hano kendari bizi ukeya igihugu gusa nico numvise abandi bose kwari kunganira kuva ico gihe Imana ishimwe nta kindi kintu nasubiye kwiyumvira bizoca mu nzira byaciyemo zigoye mbi zikabije zigoye zimwe zirimo intambara izindi zirimo indwara izindi zirimo ubundi bukene n'ubuhunzi n'ibindi turatangira no dore igikorwa n'ubungu kirahari burake mbabwira ikintu uzi kuri gerezo kimwe kuri Imana yevuze muri 70 kana gatanu ndorya hari 75 shanga nakana siyo yayivuze jewe mpagaze kuri iryo jambo Imana yavuze kandi birusha yandi majambo yose gukomera kandi Imana yabivuze yo mwijuru jewe nitaye kuri iryo jambo yavuze birarusha yandi majambo yose bovuga yose yo kwisi bavuga ngo barakomeye iryo niryo rikomeye ryonyine ibyo Imana yavuze kandi ngo nzobangize neza ni nagita ngo rimeze nk'itara Imana imeze nk'izuba bimurikira umwijima wose uri mu byiyumviro by'umuntu niki bikavaho. Haleluya. Ico ni kimwe jewe nzi kandi kidateye ubwoba. Icyo Imana yavuze cyoteba ariko kibaye cyabo gitangira aho ivyo ngivyo nuko Yesu ahabwa icyubahiro.